de yediani ekokopiemu ewo Asin South eye eja ne din ede Benjamin Akwa adodo na enim no Kwame Ntori awadi infinhia aduonum 954 years abusuafo ene de Asin South District Police Command ensa aso ni mu efa enyama ho nsem bi awadi ede etie wono ankasa ne yemba awadi infinhia ede 2-day-old baby na je se wonya enyini ye ye wo no 2 days na je se wayi no ede afri atiasefo asase yi esom na abusuafo denti na ama eja ye ka ne ho asem wotimi di sa abonefo sem yi ye ne yiri ya ne din ababeto eja Felicia Kese echiremu bra wo ne ba no na chese papa no wa ye adwuma ewo ayaresabia pen enunti no woko fehwe ne ba na efolda emu wa wakwa ayaresabia no ye ka folda wunim ye enkrata wokwa ayetwere wudin wo ho nsem na nsem nyoma bi de fa wo ho se wuti na ye oyade ye wo no ye twere digum se de be ya se doctor na wo hwe wo no ni wo no ma de wo ho no no obetimi ehunu so okay treatment we ne de ma nipa na ono so ato aso no papa yi ekoko hwe folda no emu no hu se ne ba wo ye 2-day-old baby yi chese ya infected with syphilis ya ria no ebi na no na chese papa no ehwa wontimi ni akwada no entna atasefo asase so ema no enyeye enunti no wakacha ne ba ne yire Felicia yi se akwada no obese won true ni bi won kura ni bi na ne wono so onfanjiji na ni se eja ene chese woje akwada yi hwe na matuo mu aya wode na ekwo wode ne nam sam papa yi eba wo ba ya akwada yi na chese wa kurikuri ne ho asa ade anya bi na ode na ba efie ene ono na chese ne yire no ebusa ne se ede ba asem na ade na ya akwada yi anu nti no wa rapi no te se de ase de enioma ye de ekwa akoche no si akwada no wa ye nyame edea enya de se wobetimi atena ase ebiemu na eno na chese ne yiri na ye ne tirimu na ye ne kesine ne se ebe ne se na akwada wo kura mi a chese hwe nkyere se wo wode no koba ya wababa be free emu na apapa no kire mu ewie ye de che ne yiri no wo wie no osanso eto aso eka che ne se de aye de e wo se wonko na wonko si akwada no because ye 2-day-old baby de and de wonko na wonko si ni na chese ne yiri no wone no enya kasa kakra efa ensem no enwo but still na chese be ma na ye na adwinsem sia e na obekwa sia kwada na ntu ene ono so ye de oba den ya na obetimi aye woto ensom na eno na chese ye papa DSP ochre andam ede ensem no etu edwan woto so kasem ebra na yire no beba amane se sei ena akọ eso no ene echese wo mo nso so ete wo mo egu monten eso na ne yire Felicia yi echiremu am wodi ni ku na chinti tenti sa se na papa no de ne akwada no ekọ Asin Chenso Cemetery na ebra wo hu se chese ne yire ne edi ne tenti no wanfa akwada na nsie ewo cemetery ho amusie ye honom wo sa de ne ba efie empotamo wonu resident wonu mu na je so bebe pe baabi ede akwada no ye den esieyem enti ebra ne yire no kokobo amane efa ekwan a ne kunu no enyoma na se waye ade no na je so wo muti wo mugu monten so ene won pie mu ewo Asin Chenso Cemetery wo se wo mokọ akwa hwehwe sanse abaya na se ne yire ne de wo hu se ne kunu ewra ensamampom ewo no na no ena chese aposifo koko pie mu wansamampom ye hwehwemu ana chese papa no wankosi akwada no ewo no na ene o ka che wo mo se ye okosi akwada no ewo public toilet ewo empotamo no na wo mo eti kuro no emu echiremu ese de papa ne eka no wo boa enya de se public toilet bia na wo bebebesie akwada no ewo honom ebra na chese satan na aposifo ayehwehwemu akọ musie ho ene empotam ho efie na wo susu se ne wi ni susu se wo kokosi akwada no ewo honom no na eno na chese atwe dipa dodo na adwedi akosi susu se papa no ensi akwada no wa musie ho
na ebiem nso so surrounding vicinity one no mo nso so na yene suspect say wo bebesi akwada no so police for akoye nhwehwemu na se akwada no nso so emu no eni one mo dia ene den ena papa no de akwada na emu no akwaye because they say citizens na say wo mo ete if important one no nso so kiremu a papa no ka wo ka se wo de akwada no ekokoshe eti afimu ye public toilet no nso so no eno nso so eye entro na chese akwaye se papa no wode ne ba no akwaye sacrifice ana waton akwada no de ama obi ana so wode akwada no akwaye nyankoma de ebi na ebusuam de brim kakra ewo ensem no emu enesem asem no esi November 2020 o November last year 2020 ena asem no esi ye ena tese maame no wode ahye ne nwa na ohun se dabi ade we de ne kunu no e wo se wo ma emra no eni ne endi enunti wokoye a okokọ report ye ede ema asen Daman police station a chese wo mo enam so ema ehwehwemu ekọ eso na abusuafo wo hwe ede ya na ekọ so enunti 2020 November maame itibi kana no tumu na afemom ena wotimi ebie ensem no eso dudu na susu se ebia na papa no ehye ne bo efa sika bi ho ene nyoma bi ho enunti na ma ne kana no tu na ebia ama no enunti ena ma afen ena wo yi ne kunu no eto na se de ememe di bone kwampa na ema se ye fo wo mo eso ema wo mo de ense emfata na den ya na ekọ eso ewo se ye mai mu se ba awarefo pebi na wo de wanya bi na se yare mpa yare ne ntwiti ma ne nkoma ne nye ye ana abusuafo de aba beto edwa wo hwe maame na mo nto wo tuye edifa asem yi ehu ne twen a wo twen so afi na wabie su ya sei na wo hu ensam no enso esi efa wadwen twen for bra ebebeto edwa otumaji comment section na like videos na share all the social media platform media ene equia sikapa that's ne yebesan edi ehia ebi makram